Nongeye kugusuhuza nizera ko umeze neza aho uherereye hose hirya no hino mu bice bigize isi. Nk'ibisanzwe rero iyi ni The Street Update, aho mba ndi kukugezaho amakuru aba akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Twitter. Inkuru rero yakomeje kugenda igarukwaho cyane nuko polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gasabo yafashe abagabo babiri bacuruza ikiyobyabwenge cy'urumogi. Umwe mu bafashwe afite imyaka 43 n'undi w'imyaka 40. Bafashwe ku itariki ya 26 z'ukwa kane 2026 saa 5 z'amanywa mu murenge wa Bumbogo, akagari ka Musave. Bafatanywe ibiro bibiri by'urumogi n'udupfunyika 237 by'urumogi. Bafatiwe mu nzu batuyemo bari kurufunga ngo barushyire abakiriya babo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, CP Weraris Gahonzire, yatangaje ko bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Polisi y'igihugu irashimira abaturage batanze amakuru uru rumogi rugafatwa rutarakwirakwira mu baturage ngo rwangize ubuzima bwabo. Abafashwe n'urumogi bafatanywe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bumbogo ngo hakorerwe iperereza bashyikirizwe ubugenzacyaha aribwo RIB. Indi nkuru yakomeje kugenda ivugwa nuko imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yari itwaye abagenzi bava Kigali berekeza Rusizi yataye umuhanda ikagonga moto, maze umumotari n'uwo yari ahetse bagahita bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka yabaye mu masaa moya zishyira saa 2 z'umugoroba ku cyumweru tariki ya 26 Mata mu isantere yo muri Mugonero iherereye mu murenge wa Mahembe mu karere ka Nyamasheke. Ngayo rero amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri YouTube. Iyi ni The Street Update. Wowe kora subscribe ubundi twibanire 5 kuri 5.